Chiva USC RECORD Ayi Beats. Yeah. Mfite impamvu, mfite feelings kuko ndi umunyarwanda. Naje mu bihe by'amage Jeno nkibona kuka covid itejemo, itwaye magufuri n'ibindi bikomerezwa. Ariko kubw'Imana ndaha, hashimirwe rurema mugenga wa byose, hanashimirwe papa Rwanda watugize umwe. Yaje nka Yezu Yeruzalemu atanga umucyo, niyo mpamvu niryo shema nk'umunyarwanda. Ubu turi inyenyeri made in Rwanda, kwisonga USC, kwisonga Abamashi, kwisonga Visit Rwanda, kwisonga yeah Chiva. Dufite impamvu ituma turirimba, tugize kuri byinshi byo gushima, tubona impinduka ziduha imbaraga. Hari impamvu zatuma dutaka neza iwacu. Hari impamvu. Nari nicaranye na sogokuru mu kirambi, anganiriza ku mateka y'iwacu ino turi abatsinzi, turatera ntiduterwa. Anganiriza ku mateka y'abashiki bacu n'abanyarwanda muri rusange. Ruhukira mu mahoro grandpa, iyaba ukiriho ngurebe. Ubu ni digitale, mushiki wanjye ubu yahawe ijambo, arakataje mu iterambere. Ubu nkubita imiziki muri hip hop, karafashwe singiza b'amasamblo. Ubu nsapa umblo USC n'Abamashi mu ngoro, NYAMATA Kigali n'imfuruka enye z'u Rwanda. Dufite impamvu ituma turirimba, tugize kuri byinshi byo gushima, tubona impinduka ziduha imbaraga. Hari impamvu zatuma dutaka neza iwacu. Hari impamvu. Nk'abana b'u Rwanda natwe twanarwambarira, nukuri ntitwarekurana mba. Hari impamvu ari isuku iwacu ino. Suko igira isoko. Ayi Beats. Hola. Dufite impamvu ituma turirimba, tugize kuri byinshi byo gushima, tubona impinduka ziduha imbaraga. Hari impamvu zatuma dutaka neza iwacu. Hari impamvu. The update. The cyber USC RECORD Abamashi.